يا يا أمة بانجي بار أبارسان والله نزرة دينيا واتك سنقولني أم تنبودا سربنا بتقوم باس اللبو والله ما هو بالتقية أمة بانجي بار أبارسة تمدبي أمة ميش أمة نجلا ما بيجو يو أتي مكايا أم تلي برميش جت تيسا سنجار والله أمة خر أما بودا سربتك وقد لك سريب والله أمة خر ما تاوي قد لك سريب تقول ده نجوبن أما نزرة دينيا يدوبن مقاك يدوبن دو تيبا لا مقاك يدوبن ما يدو فيصل bar zeenaan kee qubeeti ati zeenaan kee qubee bar nasra zeenaan kee gaafa qubee beeyta gaafa waraanne dabalisummaa oromoo nama dura fiigee qufe yoo isaan nama ari'anni deebi'a ari'aayi nama maqaan kee qubeeti maqaa kee eenyummaa ol qaqqabaa maqaan kee nu qufee dhiisimmati waa'ee keeti ana maa farsattiin jira maqaan kee wadda kee gaafa jaalmarroon achi waraanasaa والله يا وليرا ترى والله مشكلة أنا نت مشكلة والله مشكلة أكاسي آسان وسيقيا درس ما برا ما تفرسو لقي فدو ما تفرسو لك ناس تيما لقي ميتي مانتا آتي نمتي خليطة فوداتي أرسل رأيكي خليطة فني بتهرر جيت أنا كيسة أمل لك غاري توري غابر غاري نمتي بدينا غلط تسان afalli kee kun gaarii akka ammaa kanatti lollotu akka ammaa kana horii tiifattee yaachuu turre akkasitti ture amma dubbii kilmaa goggoote waqaa saman biddeena keenya tokko ittiin sirraa fuudha izaabee waan amata shan amata jaqaariyaan teesse tokkotti maaliif nama kakeetii kana rabbii nu dilii nama kakeetii nyaachisanii asiin gahuu jechuun dilii tuduu dilii nuti waan barbaadu nyaachifne dilii hafarsoo lubbuu jiraachifnee silaa nuti asiin gahuu baanne gabbee miidiyaa nama narrabsu biddeena keenya karaa dhiggeessan tusa keessaa dubbachuu jira hafarsoo tokkotti biddeena keenya deebisuu qabdi tokkotti waqa saman tokkotti akkasii amma ajandaa raanan baasin kaa amma ajandaa nasraatiin haasa'uu jira nasraan dhaggeeffadhaa nasraan ustaad ibsaan jaaladde jetteeti olu taalte gidaara dhooyte ustaad ibsaan jaaladde jetteeti olu taalte gidaara dhooyte Allah wallahi dhaabbatale nama jibbana kan jibban nasraa gursum bareedduudha harmallaa tiktok kana gubbaarramma isiin mudhiin siitilleen yaa salaam uffattullee uffatarraa bareeddii akka keenya kanatti qoloo abjadii walitti hodhanii fi qaamallee bareedaa qabdi istaayilallee qabdi warra magaalaatiin mallee isiin ustaad ibsaan jaaladhe jettee dachii seentee samii seentee eembii didan sheekotee tubni shaatiraa ni beekan qaa wallahi dullatti miti nasraa wallahi dullatti miti والله دا أما سلا بولتي غير تتكا جايبة غلطي شو شغغغ جتو راي نسرا والله أمني بيخا خارن بشون هجي دايتي جنان أنتوني جيجان أخو ما تقو فنيان للاتي جيجان هنا ما نمتو أمبرا ديسان أستاذ إبسان إيسي جي أچي غرا غلال بكا ورقا جدلو تدر بيتريتي دي غير راغورتي فيدي سنكومن دو بارسيتي جيچو sigaltema ummanne kun ummata namni waa jala galuu miti sigaltema akkasi amma la nasra dhaggeeffadhu nasraatiin sirba laaleetiin jira waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh abu rashida laal ummanni amma sirba kooman doo kana boota sirba biraan feenu hillakkisin qiyaamaan deemu as deemu jirti tokkicha kana araarfadhuuni obboleeyyan keetii sirbuma akka ummata kooman dootii gallakkiste kana takkaa dhagarree wallahi sirba bareeda daleedee taraatan if keessaa baate soduma isaaniiti beekamaa sarara guddaa sodaa isaaniiti ummata kan sodaata sodaa isaaniiti ummata qofa sodaatan nuti sodaanna ummanni mushkila kuni wallahi ummata mushkila akkana ummata maarreen isaanii gaddaafan isaanii ummata kana waqaati bane dhaabbattu walitti hidhamanii achi hidhamanii keessan hidhamanii alaan hidhamanii bar ummatuma akkanaa takkaa rabbi nagarsiine ummata jildiisa malee jettu ummata yoo sikkees bakkuma takka gir
akka bineensa hanga nama kenna suuraa wayii kana hanga nama kenna kunoo saahibtichi xiyyi tokko sultaani bosule Sulaiman kanaaf inni wali saahibaa qalee dangattaa ijuun kunoo hanga nama kenna meetu kaa kunoo faadha faatee jee asbee akkasitti ija ummata seete kan ummata kana sodaachuma qabna wallaahi ummanni kun ummata miti anamma ummata kana fittin tuqan maaliif fittin tuq ummanni raayuu ati innaalinna yoo gandummaatis yoo oromummaa soguu oromoo taate amaarri maa hooti kishoo kakajee ni lolan ammoo keessaa gandummaa laal wallaahi gandummaa laal lakkaa'ee laal yoo namaan ni raayis fakkeenya amma hafarso baaliyaa jedhe dhiisime angama biyya isaanii takka takkattiin keessa beeka biyya isaanii takka takkattiin keessa beeka dheeraan beekaa diidaan beekaa itayyaan beekaa yaani shirkaan beekaa dodolaan beekaa asallaan beekaa shaashamanneen beekaa arsii beekaa kun hundimma walumatti akkanatti jira yoon kana keessa ammatti eessa jeeni mantana asallaadha jee inni yoo dodola taate nama wallole ijoollee asallaa sin jirtu maal sin jaare jeete an dodola jee ganta isaanii manne ilappo eessa jira arsoomni karsooma ammaan dhagaa fi maal barbaadda hanga kana utaalee si bira abbaa walla dhiisa gandummaan gaarii mi dhiisa ummata wasilaata dhiisa raayii kanam dhiisa harargee tol wallaahi ani ummata barargee harargeen deetun gowwa beeta harargeetu gowwa harargeen wallaahi ummanni harargee kun anni ilaalee miti wallaahi ummata gowwa bagara harargeen tol yoo amma lafaa kaanee anaa fi nam lama ana arsii ta'ee an harargee ta'ee takka arsiitii wajji wallolle manni nuti jirru kun yoo harargee taate waluma qixa nu lola waluma qixa takka inuu anaan lolaawu wallaahi maal hin beekan gandummaa tana baraayeetiin dadhabe asin harargeen tun gandummaa naa barte wallaahi niin fadhaa akkasitti walirra lolle hedduun fadha wallaahi harargee tana gandummaa bara akkasiin fadha hin beekan gandummaa kana harargeen bikkitti na aarsitu bakka gandummaan beeyne kan arsiin bakkatti na gammachiftu bakkuma gandummaa beekan irra waliif lolan kan wallaahi na gammachiisanan maaliif ni beeytaa rabbiinu subhaanahu wa ta'ala akki jedhu nama if jaalate nama jaalata nama gandafii jaalate oromiyaa guutuu jaalata nama walirra loleetu oromoo guddoof lola dhugaa rabbi an akkasitti itti amana beeytaa an namni magandummaa jaami nama walii lolu hedduun jaaladhaan nama waliif lolu hedduun jaaladhaan nama wal kabaju hedduun jaaladhaan wallaahi amma osoo wallaahi amma tana dubbii dhugaatiin isinii mujjira osoo naafi namni tokko naafi ijoolleen arsii takka mana keessa wajjin gallee amata 10 amata 5 wajjin mana keessa galuu jiraanne namni haala tokko arsiin haareenni dhufee namni san hin beekne ganduma isaanii namatti dhiyaatu ta'ee xiqqoo abbaa fira faa bebbeeqe wallolle mana san keessatti walii qabanii na shukulan amata 10 ana ta'u nyaatti tana taakalee dhufte haaree kana walii qabanii na shukulan walii qabanii na ragatan ijarra wal beeka jarri takkuma kana wallaala sila booma gaaf tokko aruusa wayii dhayne micoon teenya takka ne yerumte jabuutitti kaanee aruusa dhayne wallaahi laal namu daasii tafanneeti urkaa kana firaa xara gujjarra beete aakhira ibbo shariif ibbo faisal kota jalle kota maali suuraa wayii kaana hangi nama kenna kota hangi nama kenna suuraa wayii kaana kota wal yaamanii nuti warri aruusa isaanii dhaqe kun kan moggaa dadhaabban suuraa wal kaasanii ibbaalam akkasii jaama hin jaam kaani hin jaam ani immoo garuu akkasan ittiin gammada wallaahi ittiin gammada gandummaan arsuma jirti gandummaan arsi achuma dhayxee cabalamte harargeenoo kanaa ganta kanaa sanii mee asumarratti ulaala gizuma ijoollumama giiftara taphattu giiftaruma oromoo kanaa olaalaame bara malaal dhuguma rabbittima anima dubbuma dhugaati naasoo jira qoflaa baatini hojii haasoo malee dubbuma dhugaati mee laala giiftaruma oromoo kana laala giiftarri oromoo kun
والله وبالله أنا جزيت كتك مالي جبيته هاقولني أكيد غاري دانجا مالي بنبيته أرومو ما ولد جبيسو ولد تركيبني برد حرق مقف مالي ومن خالد سندينوني بيغا شجرو زروم ما تنا جندوم ما أنا أرومو قطع قطع كاكا سنامني جندوم ما بيني جولي حرق يكوب خنتي قطع نديني بيت قطع نديني بيت حرق يكوب تجندوم ما تنا تأمني مين ما جزيه سرت التاني جيمي تبى تنقنا جولي حرق يتم kanaatu tanaa biyya tanaa biyya kanaa biyya kana oromoo qofaa ta'u ziis taphachiisee bira darbu laakiin kan oromoo kutaa bira harka dura yoo nama akka harka maratee taa'eeti loqote isin dubbattu laala alaabaa oromoo fa'aa biratti harkaami dura dhaggeeffata loqote isin dubbattu laala loqoda namni adda beekamaami ganduma isaa sanirra ala haa taatu onne takka ol darbee bira kutama akka fedhetti irra haa deemanii takka ililli fa'aa ol darbeetuma yoo tolte bira kuta rakko akka kun rakko akkaataan bareedaan silaa itti deeman akka harargee kana akka harargee kun na baasa wallaahi na baasa harargeen tun na baasti garuu maal beetanii gaaromminni guddaan wallaala si deebisa amma wallaahi namni harargeen gaarii jiru wallaahi منيرات مي إبو مال جتة إلا إبو مالي لازم درا إفجالة درا علمنا ما منيرة تاتي درا إفجالة دين تبي سجالة درا يور أبلي سخي يا واقودن جندول لا تي واقودا تشوف كينيا هذا في أبادرو إفدرا هذا namni ni qijibe namni haadha abbaa kiyya ifirraan jaaladha jeni qijibe namni ilmoo raas namni dura if jaalata eega if jaalate booda haadha abbaa jaalata ilmaan jaalata eega jaalate booda adeeraa fi eessummaan adda addaa haboo jaalata eega isaan san jaalate booda firaa fi gosaa fi aalii jaalata eega firaa fi aalaa fi gosaa isaa jaalate booda gandaa fi ollaa fi lammii isaa san jaalata san booda oromiyaa guddoo dhaqa dura jaalalti mana ifirraa kaati ifirraa jalqabtee akkasitti deemtee babal'atti amma osoon ifin jaalanne deemee oromoon jaaladha jechuun soba guddaa wallaahi soba guddaa jeelteema ani amma dhugaa rabbii warra gandaan deemu kana isinitti aartanii mi ani itti aaran qabu wallaahi hangan takka itti aaran qabu namni nama ifii jabeessu namni nama ifii sappoorti godhuun namni nama ifii akkuma walirratti walitti aanuun qubatti aanutti hidhan janiimi ani hedduu na gammachiisti ijoolleen arsiituun hedduu isaanirraa wallaahi ani hedduun itti gammade sumayyaati yaa lubboo أنا دوري تجمد جمع قياتي